Welcome back to my YouTube channel, Christmas Nangkelelo, and everyone knows Christmas is celebrated on 25th December. Not only Christian, but Hindu hong hari aron kimi latum anda chini Christmas kupilol penke Christmas kumantu husi ka celebrate lopu chini. Lapen ke langsung Christmas pan muni tum Jisu amhang kithe kang hong ani arong chipik pik pik kumane ke chipang thir epen akai kimi ka chilarji phan pen kumane ke Santa Claus pen ka chetoi phan kumane ke Santa Claus pen gift loi phan mate photo hai ka chituli ji phan even school college long samay Christmas kid lapen ke drama hai ki klem samay tung pik pik lapen ke laso Christmas pan muni tum adon star light hai vex se ani arong alon chipik pik pik amune tum lapen ke lasu Christmas season hu hello kai family chitong te lapen pura help khuridam de tum same chitong lapen ki chidam chi ban ke on Christmas alam no si chithat en putang te ding pik pin ban so gidong ke chithat uni da chi Christmas ka celebrate la ke Mary lapen Joseph alang tum asopo Jisu amhang ke thek arni alang tum bahni Bethlehem arong speed dambo ma hosi Jisu amhang pathek pon alang tum duk pik amhang pathek edima ve last ke alang tum janong aro long hong aro long se lang tum Jisu phan amhang pathek di labang so ni pe masi 24th December la ke Christmas mate Jisu amhang pathek arni dak pe se Christmas celebration nang cheng pon bom no Christmas celebration Christian normal ke chini lo bon lapen kapai tum chini tum de arier story chini tum pratang tenan tum first ke Adam and Eve story chini na jilak lapen ke Noah tum unseen the birth of Jesus mate lapen ke the life of Jesus of afilem na tum long dalam tang tenan tum chini pa make up on ke Nas non 25th December Christmas fan Christian believers tum ani arong chipi pipi adon chiklorong so light star ha have exi ani arong chipi o lili methang mata ning arong chipi o nas no hala non lili pin light ha do hasme tum ning karong chipaklang ang theklo si nili hen pen kadoka ve Christian believers tum ha an Jisu mahang ke thek Christmas akadom pachir inglop kadom lapen ke 24 ajon nili YouTube live an jilasi haso jo sme kadoka sme chitong pelona lasi piliam do ke lasi angton follow kadum hasme happy merry Christmas